is Carmia en ek gaan staan op by my huis, eet ek my pap, gaan ek skool toe, wag ek vir my juffrou, sê ek hallo vir haar, dan gaan ek na my groot een juffrou, sê ek vir haar hallo, staan ek in die klas, wag vir my kinders, ek vir die kinders, en doen my werk doen, speel en speeltyd, en gaan huis toe en doen dit weer van vooraf. Ons gaan by ons tafel sit en klip en huiswerk doen, en by ons op die mat gaan sit en lekker storie lees, en ons gaan lekker buitekant speel. Ons gaan eintlik op die mat sit en knip en kom en buite speel. Ons gaan lekker huiswerk doen, speel en eet en speel. Speel en lag en huiswerk doen in graad 1. Ons gaan volgende jaar werk en stories luister en speel en huiswerk doen. Volgende jaar gaan ons huiswerk doen, ons gaan speel en stories lees. Gaan stoeijuiste en huiswerk en grondplak en 'n bietjie knip en 'n bietjie speel. Volgende jaar in graad 1 gaan ons toetse skryf, huiswerk doen en speel. Gaan volgende jaar in graad 1 die klas en ons gaan knip en teken en plak en sny. Ons huiswerk doen, ons gaan knip en ons gaan klei speel en huiswerk doen.